Namirisali smo hranu. Eto, kao što ste vidjeli, danas ćemo raditi australski food challenge. Isprobavat ćemo sve najpopularnije australske namirnice. Ovo tu zove se scones. To je kao neki kolač, neki nešto što se jede sa kremom i džemom od jagode. Vegemite koji se jede s ovim kruhom koji se zove crumpets. I ne znam šta bi rekla šta je ovo, ja fakat ne znam šta je ovo. Neki namaz, kažu od nekih algi. Onda imamo pies, meat pies i sausage rolls koje se jedu sa kečapom. Imamo chips od octa i soli, fuj, već sad. I imamo australske neke čokoladice i ovo je australski Nesquik. I imamo ovdje neko australsko pivo i ovaj Weet-Bix ko neke žitarice što se jedu za doručak ujutro s mlijekom. I to ćemo sve danas fino probati i vidjeti, to ćemo ostati žive do sutra. Good day. Welcome to the studio in Melbourne. This is British English, not Australian, so that we can continue with our shooting. Ostala sam bez riječi. Došla je u Australiju prije 2 dana, već je Australka. Joj, sad se pravi fina da je vidite kako se ponašamo cijele dane. Žderamo cijele dane i onda mi stavi ovo sve da moram žderat s njom opet. Aj, bravo, zato si mi frendica. Isuse mu. Uglavnom, počet ćemo danas sa doručkom. Weet-Bix. Weet-Bix vam Australci jedu za doručak. To su neke žitarice, pšenice. Ali izgledaju ko vlakna, odnosno ko recimo 20 metara konaca koje je ovako nafrkano. Daj mi pokaži. Odim tam blizu pokaži. Imaju ljudi pol sata vremena. A ne, krivo sam rekla. Ne, ovo je ko prešan i ono ko prešana piljevina, sorry. Meni je mama kad sam bila mala išla u Austriju po to. Evo, to tak izgleda. Da. Evo ga, to je to. Mlijeka. Šta ja trebam sad reći? Šta ti to trebaš jest? I reći kakav je ovo? A šta ću svako jutro jedan to? A ja ću onda. Aj, ti kao nisi probala nikad, ajde ti molim te probaj. Ne, ja ovo jako volim jesti doručak. Stvarno te onak te zasiti i zdravo je. Još gore stavim malo meda, onak je da se sve to lijepo rastopi i baš je fino. Mljackavo, onak recimo kod čokolina je mljackavo kad se otopi. Da, ko plazma keks sa mlijekom kad se otopi. Dobro. Može dalje. Ajmo. Ne, fakat je fino. Fino i zdravo i odmah idete na WC. Poslije toga baš ono... WC-i u kući su svi na doručka puni. Uz doručak se pije Milo. Milo je stiglo. Milo pomilio me. Znači, ovo mi je ko Nesquik, to se pije sa mlijekom hladnim ili toplim. Meni je ovo malo ko pokvareni Nesquik, bit ću vam iskrena, probala sam. Sad ću vidjeti Elana, ali ne buš nam postrgala, čekaj. Tako. I onda lijepo staviš prema u žlicu. Evo, gotovi su nam i sausage rolls. Evo ga. Stavite ovak jednu žličicu. Malo mlijeka. Sad Milana to probala. Hit punđa. Sad ti njema, evo, promiješaj si to. I sad ti njima reci... Šta, to je kao australski kakao? Da. Kakao, i onda si kakao nakon toga. To si sigurno što se pije s hladnim mlijekom. I može i hladno i toplo. Može i hladno i toplo. A ove sausage neću jest. I? Jel da je kiselo? Pa ne znam, nije baš dobro. Please be quiet.
Nije ko Nesquik. Nesquik je baš slatki. Ovdje izbrijavaju da je to zdravo. Vitamini. Pa meni je okej, ali malo mi je onak ko mlijeko kad se osuši, da mlijeko pretvoriš u neki prah. I krskava, jel da? Ali meni je okej. Ok. Lana approved. Ajmo dalje. Hoćemo dalje. Aha, hoćemo scones. Scones su vam australske... Ko neko tijesto, ali prefino. To je meni najdraža australska hrana. Recimo možete iskoristiti kao knauf. Tvrdo je ko... I to se ovak jede sa marmeladom od jagode i s kremom. I onak inače se ovak razdvoji na pola i onda staviš kreme, vrhnje, kad se onak štušla. Uglavnom stavite kao neki šlag vrhnje, ne znam kako bi to nazvala. I onda na njega ide ovako džem od jagode. Maknemo. I... Ali mi smo stvarno ko u studiju, samo da znate da je pun dnevni boravak i svi bulje u nas. Ko da nikad ništa od ovog nisu vidjeli. Evo je prefino. Daj. Čekaj. A čekaj, šta ćemo podijeliti publici u studiju? Znaš kak... To je ostane. Kak svi dijele. Po neke krapne. Ali okus ovog šta je ovo? Evo probaj samo. Suze idu. Slušam ti to, Meli. To ti je zapravo brašno i voda i neka još malo unutra. Uglavnom, meni je to najdraži dio australskih tih sranja. Sad smo to probali. Dobro. Pa kad je australska hrana baš sranja. Kako se rekao da se zove? Scones. Scones, evo imam scones na glavi. Vi stvarno vidite scones. Nešto što ljudi još jedu za doručak, rekla sam vam ranije, su crumpets i Vegemite. Vegemite je neki otrov. Kažu kao da je zdravo. Otvor, ženo, kapiju. Sad im pokaži ovaj krug. Ovo je zlat? Ne, nije ovaj lijek. Guma za bicikl. Aha. Znači da, malo je onak... Knaufa imamo još jedan građevinski materijal. Ovo je jedna strana. Onak nekak je malo pancake-kasto, ali... To je to. Dobro, ali ja sam probala, ovo je fakat fino i to sam jela s putrom i jela sam s ovim šta vjerojatno niko od vas ne bi htio jesti jer to su jednostavno okusi koji nisu za naše podneblje poznati. Imamo ovdje malo maslaca. Može Inače ti se, tostirati? da, malo se to tostira, malo se onak zagrije da se može ovaj maslac lijepo otopiti, ali nemamo vremena za to jer vi nemate strpljenja. Evo to. I sad će si Lana staviti gore taj Vegemite. Isuse Bože. Koji je unutra. Znači, ne možete shvatiti. Ovo je najčudnija stvar, da ja sad mogu to vama pokazati, ovo je najčudnija stvar ikad. To se ne može uopće ni objasniti šta je to. Kažu da su alge i kao da je zdravo. Uglavnom, po čem to miriši? Ko slana čokolada. Ma Je, Više misli da je fino. miriši po čokoladi, ali ko da je Po pokvareno. smoli, po nečem kiselom, ocat recimo. Full neko... Nafta. Da, recimo. Nafta. Ali glavno da si ti to opisala kao slanu čokoladu. Tak miriši. Ko da je pokvarena neka A čokolada. ocat i I naftu ocat ne. i to još nešto.
Da. Evo, uglavnom. To ćeš ti sad staviti, evo, gore. Ja iskreno mislim da bi se recimo od 10 ljudi 9 zrigalo od ovog, 100% u Hrvatskoj da probaju. Da se prisjetim. Malo mi je to jako. Nešto sam slatko jela, mislim prije od... Aha, ovo marmeladu smo jeli. Rakija. Ja napravio... Ko alkohol. Ne, ali fakat najčudniji okus ikad. Koliko si vodi, to sam ti nakočila. Može, živjeli. Don't like. Dobro? Me don't like. Imamo na redu chips, ocat i sol. To sam jela negdje već prije. Ja isto ovo ne volim. Ne voliš? Ne volim. Peče me trbuh od toga. Čuče kako je kiselo. Ali inače je onak kao ok kiselo, ovo je ekstra kiselo. Ovo je kao ona najžešća limunska kiselina i onako ne nekim... Ono za prat ruke nakon bauštele. Ona pasta siva. Na koje bi baušteli raditi. Kad najbolje ljudi ovdje mogu pojesti cijelu vreću toga sami. Ne, ovo je fakat jako kiselo. A limun je ništa za ovo. Ne, ovo je fakat kiselo. Dobro. Ok. Ajmo si malo zaliti to sve. Imamo australsko pivo. Zove se Ginger Beer. Ginger Beer. Australian family owned. Imamo 750 ml taman za večeras. Pomiriši. Ginger. Meni je fino. Da, ovo nije alkohol, ali kaže kao ginger beer. Dobro, bija. Oni ne kažu uopće R, tu nema R, to postane A. Bija. Probaj. Peče za nos malo. Jako je osvježavajuće, super. Ja zamišljam da sam u nekom super spa. Da onak... Fakat je jako fino. Gazirano, a slatkasto, džinđerasto ili ti džumbir. Punč, jer se radi od toga onaj punč što vi radite? Ovo je fino, ali ovo je ono što sokić. To je sokić, a kaže džinđer. To je, fino je. Super. Ok, nije pivo. Može, plus. Nije pivo. Plus. Sljedeća stvar. Još malo. Imamo sausage rolls. To je nekako mljeveno meso unutra. I imamo pari pies, nešto. Što isto ima unutra meso neko mljeveno. Nemam pojma. To Australci najčešće na rođendanima imaju ono koju hranu sa strane što se jede sa kečapom ili tomato sos. Izgleda kao spring rolle. Ajde, dodaj tamo. Spekli su se, oni se peku, to je kao neko lisnato tijesto s mljevenim mesom. Neki mini fake burek. Mutna posla. Ajde. To dobro miriši. Fino. Ti ne voliš meso. Ja volim jako meso, ali... Ovo ću ja testirati i isprobati zato što... Ne volim više kao... Lana više ne voli meso, ali ja ju podržavam od toga, sam što ja nisam dovoljno jaka ko ona i ja to ne vrem. Molim jedan pljesak. Nalijepit ću ja onaj audience efekt. Da. Ketchup. Pa ne znam. Dobro, ajde. Ko neki sos. Burečić. Nije uopće meso, nego neki sve pomiješano unutra. Ko marmelada od...
Ja sam danas i hostesa, i gost, i organizator, i producent, i animator. Sve sam danas. Evo ga. Pjok. Eto, to je to. Pa ćemo... Ne, izletit će meso van. Izletit će. Evo ga. Pa rekla sam ti da će meso ispast van. Tako da mi se neko posro. Čekaj. Ako je kuhinja ostala čista, onda... Lani je ispalo neko. Gle. Zakaj je mutno sve? Od kaj je sve puno tvojih drekova. Evo ga. Ready? Sad kad smo pojeli meso sa znojenog tijela, jer zašto ne? Uj, nikad niš neću više jest nakon ovog. Ajde, idemo dalje! Tako ljudi idu na ona natjecanja hrane. Ne kužim. Uglavnom. I ovo tu je sausage roll, isto nešto slično, samo što je drugačije meso unutra. Ovo ne vrem ni detektirat kaj je. Ne. Jadne životinjice. Nemojte meso jest, nije dobro ni za vas. Evo, ovo nije Ni za meso. životinjice. Ovo je neka zmljevena pasta, neka. Tako. I jedan desert. Ovo je kao neki fake burek. Ništa osobno. Hrpa konzervansa i otrava unutra. Tako je. I za kraj imamo tu neku čokoladu sa trešnjom unutra. Pastom od trešnje. Crunchy. Čokoladu s nečim što je unutra hrskavo. Ajde, nisam baš ni fan čokolade, ali evo, probat ću. Vidite koliko se... Šta je frendica? Koliko si žrtvuje? Isuse Bože. Koliko se ona žrtvovala? Opet neka spužva. Nakon, stvarno smo nabauštili jer samo čekam, ali ne, ali pogledajte molim vas ovo. Samo malo, Za izolaciju. ali doslovno. Evo ga. To si ti probala, je? Ja ću ovaj cherry pastu. Ali ovo dobro miriši. Ko griote. To miriši. To je baš kao australsko nešto. Da. Ovo mi je fino. Ovo Ima cherry. kokosa unutra. Da. Ovih mrvica od kokosa. Mrvice od kokosa u pasti od cherry. A ovo je obična mliječna čokolada, samo je onako zmrvljena unutra. Da. Flake. Zove se flake. Evo ga. I to bi bilo to, dragi moji Hrvati. Sada sam vam I pokazala... ostala nacijo! I ostala nacijo i svi moji koji nas gledate. Hvala vam puno na vašem vremenu, nadam se da ste se zabavili, da ste nekaj i naučili, pa kad dođete u Australiju da znate za kaj trebate pitat. I veselim se sljedećem vlogmasu, želim zahvaliti moje Lali, što je bila moj gost. Debil. I... Dete kreten. Eto ga, javlja se i pozdravljam vas puno i volimo vas puno. Objavljujem sliku na Instagramu, followajte me, puta Bacite smoku. like, Lana Jurčević i Fešpit Lifestyle.